Kaseng Voice of the People Party hadin ke jing job dan burom jong kahakani ke election MP da ka besar hakilai puar lagi konstituensi berana kasih bacantia kaseng VPP ya menta kalong ka weni kaseng rilum ka baklan ka bakipaj baki pai kamat chakani kaseng kum kaseng ka bathamai hadin baka VPP kala job dan burom da ka balej chakaleng ka bri nyau trap ben pesngo tho e kanong rim jong kani kaseng berkipaj ba kila yo e kicing syai bat kila sedang man pai kamat chakani kaseng om tang harilum kasih bacantia mentawat capok rilum garu kipaj ba kila kwa e kaseng VPP bakan penyare kita terekam badang shen kau VPP apa kajing alam jong ba aren melar basaya moi kila hiar carilum garu ban pesngo tho ekipaj ba sepang kan nongrim jong kan ikaseng shu apa kaseng kan penyar yau kia kan terekam ko jong ka bad ba kipaj ba kin sngo tho shu ay kan nongrim jong kaseng hadin bakanat Election Commission of India kala penbena ya ke election Hagambigiri constituency kipaj ba harilum garu kidon ke jingkwa ya kau VPP bakan penying kertong hakan ka election kebanwan reyu ba aden udon kumni banong wat lada kipaj ba baya kendo hagaru hills ki ajingmut ban penying kertong haga constituency ba ino usaleng Henry kaseng kan sasyong perkhat ban wat da ubri ubala sngutup ha ya kanong rim jong kaseng Henry ada kamyo ru kanam kerki nak bentakan iki election tangba ka jingkhang banyakun kampat khang hadu menta ka jingkili ke bebun ke balang kalong laka VPP kepala sedang ban bet sembai Shagaru Hills kan penying kertong ni em hakan ke election kebanwan na Gambigiri constituency kumbalong menta keseng seng partai ke la khore ban pen crash shaj ya kan ke election hadin bak election commission kala pen benaya kan ke election kebanlong hak khatlai tari kunai bi menta usnem la ban kedeu bakan ni kajingwan ke election kadai hadin kajing ino jong usaleng hadin ba ula job don burom kum MP jongka tura parliamentary seat kumbalong haduk menta ki parti ki bala deban penbenaya ki kerteng jong ki kertong kilong kaseng kongres kepala penbenara jingjang emarak ka sadihan Rani Sangma TMC pat ka Dr. Mitab Chande ka kurim jong menteri rang ba ka jala Konrad ki Sangma ka BJP haduk menta kampat penbenah setia dari kala ban penying kertong hakani ke election na Gambigiri constituency